Welcome to the Leading Sight News. Nasi ini pria salam teko pimang galang le kenaman ba brief lo. Afram sia bangke. Direkoi APHL sia tu asom tin amu along tadi kam kedun. Pola soket hek longa bangke karbiang longa rat kitek kiri tu mata nek prang dak lo nasi kupini representative son ma pimala suwa parti tu kamun ki tu perangan. Karbiang longa timulang namlo puluh tamte. Ang British ahon bangke kaupo sabi. Lapen 1951, 17 November, Idofan District ng Pidat penapunta kalason kaupo maswawit heglongle. 23 June 1952, District Council laso ang hap included ahon ata laso kaupo sa bang ilipun heglongle. Sita non pinirni itong bit heglong bangke ko piluma pinangan especially itong kanutis na yan ke ASDC movement hota pinangan atong kaupo sa dhega atong heglong wala so MOU kasi tok hota ki kroy kre atong pinangan do lapet university giwan hota kaupo sa atong do DRD District Council long wangnan wangderi watong ta do lasi holay kadto kawela so na force atong pa insai pakasi nono baki ilitum ASEM Dr. Tuliram Ronghang Kijapon, a leadership lapen tim karbiang long atum an, pen propang tekpon pakanang ji, kuabang si kaduk roy rat atau mata kacuning riduk. Lasong bong pen isya bang ke pulo solar project alam theputha. Solar project ladak kuson solar project nang binangko. Langdam etlo pulo tangte. La bang ke piloma isya bang ke Nagaland NSCN atumta map nang le tumana theklong tai ne to pine bangka map pan be Nagaland atau kepar lo pontang amer na dadu la bangke western part of Naga country pusipul atong sodakan la pen la so di ma bangke penaga na dalala tungke Naga phan long le jor la ai promanda neli to malong du la pen dak Naga minister do no tiar jeliang pure bine penaga na danget he nam derlo karbia tuma de ka chong dab du na bangta apran kita tak dulu cuma tu pen la so putra kota lokal tu si detail sini nama itu dam lokal tu adulong yang ada la si la pen tak kalela ada juga illegal encroachment pe nangan la hiri mebe sondu la si la dak men nang ka oppose tu na ba nang iklang plot ke kumai me agent na pima po bang ke itu kiri tar ni bek ni athe la son ka oppose atum isia bang ke JI kathara group atau ke purai lidong ke long lapen IPP Rajan Timung atau tan atau apa itu ke long Philippines tan atau ta ladak news ke long bang ke IDB headquarter Asian Development Bank atau funded puri nong le ladak atau Philippines ke dam pai lidong news along ke long lapen UNO along isido pilomana IPRI Indigenous Peoples Right International pualong UNO pualong tadam pensila tuang bangke damke along le kithi top council asor kiklem top kiduk kila karong le kithi pusila tungki puda lasila tuang man komane tangka maha kipajir pensi kipakem pensi karbiang long pahiruk bok ji pu bangke kithe kire karbiang long arad tu tim karbiang long katung lagi kroyoni nasi jai kathar pan itu apa tai tin APHL si jai kathar pun apa party atau apa alang itu apa itu kai ke alang itu apa kapin rem ke lahelo alang tu masuk tuar ke pun chokci non thata ko itu thekram long le lo je ladake Napier grass wan no pulo tante kopi si ciplang jima Napier grass kopi lo ma pu dare le tu manong pirmai le tum dare meeting ta do elo boleh tahu mana? Alang liya bangke pota lapen list abang kacini dia fanta homoisa thedu. Pota pen list kopi ma kacini dia ban lana homoisa ki the pulo tangte karbiang long arad apa kapacing thur dia pan la so menit klempon unji ma atwal tha pon thei ma the lasi mohong atu kilang dunun mati dak kacing thur kilang dunun asong atung ang tan mo nitum sa alang pamke pandat ka kurilo
la se dak il tong phanang pasik sak lo je ai katha la nung ko mai me kan ja watum do rajan timu nung ko mai me kan ja watum do ili tum revek nai la tum behind komalo ka ja la tum behind kopi lo kido la dar je kar biara phan ke pas sung ya phan la tum khai ke ka kham ke MOS chitok ta la tum bang ke kham ke seat reservation phan ne tum banang ke pota la tum kham ke solar project bi ta kham ke hola soinik school bi ta kham ke flyover bi ta kham ke kopi lo la tum ki klemi komai me agent kalimala nili tum ke la ke agent lo isi dreaded agent la tum bang ke kham do la so put ha ke tum kiri ta mi vek nahi pusi nel tum ke kaduk ka ve tum ka mun thi do la sinel tum puyum mon non head non da pini ni je pom hola ing chin ki phur ta ho 550 bigha sa long le abang ke ing chin ki phur dia phan adani phan ki pi ta ho pu ha ha alam tum irrigation ke wa la hai chini ne pin pulo ta la hai pang bok thap deri pu salam le warning pinel do non da ne piar grass alam ta dai le tum clear kali lang ma tin non ta itum no ko chi to ka velang itum MOU chi to ka velang la tum pen Mudhe rada tum phai tum son claim lo pula tum te ko PC tum phan ale doi ma ave ma ko chingwai la si kaduk ka ve chingwai sa la tum phan ale doji ale ko pipi lo mo he til tum spoke person a guy lai chaning lai penaman brief lo ale ili tum phan ale doma ave ma ko la pendai ili tum gen mon anta chini ne puse ili tum ki claim tum do ke napier grass ale ko pino pu neli tum da sa chiri ki thom ki claim do sita PC news ma ba chini ne da yok signal to ka ale do da ta no na bang ke ile to ma CM sa initiative campaign la so nepian grass salam the puta rote alap do opo jela da piloma riso ejang to phan isi economic isi upgradation ki claim dia phan la da un po palangli ka chingwai dun pen pang long pon da je pata ka biang long wan da pot la sa ke hi no ke thek long ato phan le ile thong pin rem le te ma phan pen rem na thek long lo Hyderabad pulane ko pilane sigi ponji scheme kusiku non laso mane CGP a scheme bangke latung pulo nangne kusiku de CPG bangke compressed biogas oh laso puthak jongsi nangni ko aku non da ninje lilo lasi ladak itu tum important kilang nangye bangke non ke isi asai phan ilitum phan isi awar sai kiwan laso isi bab ki pensi laso pansi tum gas bunai di pak aprek isi hara phan stala so along peloi jo lahai abusu ka bunai dia phan ta me ladak bangke council autonomous council pe latung chingwailo konanat apart si meghalaya border tai da langkaijan district a border tai state a border tai hala so border long konanat si litum longli ki pipen hala dak stami ki claim ponjima hala bangke latung chingwai sarta athi laso alam bangke parni si ha joms dame laso meeting long ke jai ka thar mata dulu jai ka thar dosi hala dak statement alang lipilo api nang tum hong bangdet pen api social media long viral that alam nang tum theklong ta hada ke viral long theklong bangke jai ka thare puke nang lige mane first ke CM sarvansi pulo nang ning chitong ra didi puisi gi pudo CM sarbang chingnek pensi thakun lo lason kali alang li kaning je alam pe api bangke alang mithang si pulo nili pen nang li si ini tum bahini si ka chingwai si angtan gido ari so ejang atum khan chewan nang po pulote lahaya cyclem nang po geli tum bahini si ka chingwai ke nang tum theklong ta la sola di lason si pu tangte lason si ili tum jong si ki pu pulo tangte aku wang tudet pen hala swarni la tum ke chipudun ke alam klar dak de langpor ni tum oppose puta puthek thelang ni tum welcome puta puthek thelang mojong si laso agreement alam waidak pen jong si agreement alam long lo pulo tangte hala so agreement long lo ofisi ne tum puji lasi non ta la tum stepping bangke anta athak bangke rat aphan pili yana bangke pilo eklem thu bangke rat aphan bangke la tanang ne tamane sonthom tanang ne ultimately ka bangke Karbi Anglong arat ariso ejang aphan pangnung thik pen ke klema bangke lake majuk a party no sitame hao bangke akka hino silong tu sine di bangto athe latum development aphan anti development akam bangsi claim rong lo dak ariso ejang aphan an so se Karbi Anglong pen angtan ki toiji aphan si latum bangke bor ipon rong lo la soala mang se thani ko athe bipod ma
non dak riso ejang atum ke pinangan ni lithek long social media long Bangalore long chongda dun ai dine news fast long ne pine laso news fast long digital news fast bon laso long isi ke klang do mane inu do supi ambienta hal dak tok tan do de share diun rong for people laso na ghotna ka lake example bancho example la bangke ningkan pho chongda dun lo ahem ga chi bang bang ke apiso bang anu pek long ka dun jui pe laso na ghotna da dope la pen pinangan chongda na matum itung social media long na theklong lo hala da ke chok rinti ke theng rinti la puson itung imek rijang dun ring kachira dun je phala dak pele ke dam ki dun thek dun pak le ke thek takali ya takali imek atheng no si social media long na chok pinangan theng tia atuma phan ilitum ki raiji la dak kachi wanji koson men si kachi wanji akama tha bangke latuma bepin lasila ke anti development a party lo lapen la sona kama bangke rat apa karbiang long a riso e jang apan kepang nung thip la sona sai bangke claim nang ni pu bang sini lipu bang tung lapen la tum ithegi pu du dola aprang ke non hydro project long ta mane saguri apan itung chisong nang ko ajan nang ko pa CCI cement factory alam dala tum pulo hadak la sona videt pu cement factory hydro project lai ke bang central government pe scheme lo kuan mai litum kilong dun hola soteng aprang bangke agreement avdelo sita non na bangke ilitum agreement along ke paking dun nge PPA point ma ani sita open se arjulo agreement doji la so agreement along alama bang itum PPA point ma nang tu ta session pinoi kusi ilitum ke open si ke people lo te agreement do la dagong si agreement me sen pen rat apan thanga ki sunga we dak akirat do karbiang lo arat apan kaching thur do pulote karbiang long arat apan ching thur nai pulote industry ave pinalong ke ilitung ching thur nelo lasi industry apan wan nai sta industry apan ki wan sita ilitung abang pume la dak ningkan pharoi sian ke list ki pita ong pe bang ilitung correction ni laso pot pakom nai pulote kwana ningkan pen mapulai itung ching bai ni lagi positive lo sita me ilitum kapaching thur apan totally si dake wang long le la dake jata claim long le pulo tangte lake anti carbilo anti development lo ilitum carbiang long rat apan aki megri akahin no atwar si wang lo kusi dang tuman pachini gangtung lasi non ili tumlong dolang salawar be alang lihin pen ako public tunang mo kenang sot te ako ni lihin pen kami tanpa tulungan kami Primary kuna party ke from aku pinita anu cije padu lo anu je muka ta adu lo itu nilipui pabangke lalo usul cengpi rai nai itu kar biasa lang itu kami tang da tip tek mana pak timlong ni la sorong la lo moke athima alang itu nyong si kitan ahok pulo rante alang tum tek o pulo rante batai po election pati te pengi phong bagai long bagai hai nai pon lalu pirte lo ke ni helon ki teknai pu mandu ta ci pu re ser ba sita lang litum bagai pini dadak amu ci yang itu tum bagai litum teknai lo litum renai lo litum menai lo kai kita mane ale kita lo la salam ma puno rante pirte lo ke ilitum lo ke chali ahu sita me sat lang ahu ini dundun itu exam tok dundun exam sanskrit ke exam ke tok dundun bagai cilang lo ni teacher bang silangi result ta bang sipi first division ma second division ma third division ma mara te mane letar to gelo ma puta bang akapre abang kusi result ta pi ma asa ta ngari ta paklai ke kita la tu bang la sona exam si to la me thang se exam ta ke to ka me thang se ang sanskrit ta chilang result ta me thang si ka chipi first division second division la sona na lo la tu ma ke pela son tu ma ke pirte na hok le lang la si ta me chini ji ajar kam nek lena chunche lagi alam tinta lagi cinta melo ison tanang ne kopi lo kenani long time mo help be sangu pen ingle saw kani yes lo lagi government ba kardia ke panangala dununi komande isia force a representative nang lo la bule sudah pulau te ati ma aja tanang ni pulo playa war tanang ni pulo phalo re ji mane ingle me aja bari jo alang tu mata pada doktor pulo macam mata na engineer pulo na expert lo pulo na cicini ne tele lasong na lo lasong pulo ke lasong ji son pulo ke sonji bang expert tu ninje ja prang sila ja ka thar pen cheng lo alang lo ke klem tu pa ma asong ja puka chi pulo ta lasong si ke tok ta tok thap ke social media platform
Perang-perang alang itu mah parti awal yang ko kelasan karbian parti prek yang bisa lan jume me juno ke citokik nili theglaw teng ke social media platform lo ke 2018 ani kan kilang so akyas hausi tame pirthe bang hoy along ke do tu am kaddo ka bi chilang pet ili tum karbia khai pan unan kang ton sita ili tum ring na ko solo kire lapang ili tum khai to mage aja ta thagun di akai lu ani platis de pro reset lo setelah so pini teglong lo alang itu parti hau alang itu to ke thana ne ko pini chini dele he si tame alang itu ma parti amhan pa tekor ap yemage pini karbiang ko parti kapre ko alam pen chenglok dhorong alam pen chenglok ba ko pini isia khe pen isia khe pulason man hedi pachibong du ji me jo lason alam penangat ko atiman mana inquiry kuri lute laso account Facebook account pen chenglok pen inquiry kuri lute ko mama ke plan eji ke si krong hai da ta Sita BJP parti long ke klaim abang putu ke madu jason ke tokte. Aku language ta moderate. La sona ye mati. Politics parti pale wise nahi. Kali di kalang la patang te ekdom faul ke parti ta shortcut ke tam kampu tunke hai. Tunke shortcut mane hai ko pe si department na gache ba pulong te lagi. Kilu luma ke luma pumi mele hai. Lagi kado eta chini lo. Lalo lasi ki pudu no gya ipu jika athai belo mutote aning chibina po pini la amu ke chijang atum ba aphansi pulo je election ke patui nang ning hanglo nang chini lo sita mesiana politics patu no rap tum tana prodini ke BJP ki claim hinoda putte ha heda ke BJP chu dam ta MP election tame counting an tana searching bia ka bang develop pinang nang pudun omor ni sing tiso bang ke ra kan pen pinang KSC ta pen pinang Ahisturi chini dia polo, Omor Singh tiso prang KSC ahut kosong si eklen, pen ki leadership element ima puge searching be hut busu chini dia tahai, athi mahala kita na bang si abi bisaro, jola so, mane bang ahisturi ta chini do nahi, ninje dia prang, mane parti prek jam lo lima pun BJP panju pedam jupani nangkang ton so kali, aku kai kita dia kata lagi hai penyalang limuni tu ninje ber, mane BJP pana buku hai. Bongo Sena RSS. Bongo Sena is not a part of BJP. Halake belega chapter. Aku Bongo Sena ke jai kathar pe na kaprek doga chine. Pulo ate jai kathar si founder lo ma. Marang te alang li si perform to lo ma puta tin den thume me. Ati malang li pe na kaprek jo chine. Te ka silong lang ni. Lalu la jai kathar ke hai paklang play ko ga vi ke Bongo Sena ya ritar dilong le jo plan. Lai son lo. Aku RSS kali BJP ke parti RSS ke political party kali laba aning chibina itu mana BJP fana kui pelong te BJP pus direct na kunoi Bongo Sena RSS tu ke kali alang itu hoki hola tu ma agent de pinita hai lo amasya mana jam hola hai Bongo Sena apa hai la tu ma agent nang na mimi lo la activity ke la na teng pelong te kalau cuma beda lang tu akam talang tu si klaim pirong nang la tema ili tu mining hang an kal bia ke pan ke ching hon long ri long pat ka ching hon hem break ki hang pen ching lo akam ta ili tu ini de tu BJP tu klaim lo akson tin dana kam ke dun pro no le hala siri javison de 125 mm along ta javison pilong li pada memory na malo BJP kali jaya ka thara party tu si pilo akon ne li arjulong papia pra jaya ka thara ke hai kali je kusi long tam te hem prek ke long le hem prek ke hang hurelu kaninje kusi lasi pini laso bangsa press meet up show kan sineli arjulo jai ka thara ke panan chetano ko iru ba ko je nangli nije long malong lima atiman deli ki mun chet te ke kardi pulong ke madu ta hem prek nangli upil upaya gede puchol aku la hem prek ke hang akamlo maket madu phanita ka sorsar bang ing tonang ko ami thanga dun thek Claim on top e pote pilo bahang ke tipun tam na por nang ro du nang ne ke ro du tung te du yo lang ding wa